Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika mahubiri leo. Neno la Mungu linafananishwa na mbegu. Wakati mhubiri anapohubiri, anakuwa anapanda mbegu ndani yako. Wakati ambapo unaanza kulifuatilia lile neno, hapo inafananishwa na kama unalima, yani shamba. Tuseme shamba ulikuwa umepanda mahindi ama maragwe na magugu yalikuwa yamejaa ni mengi, ukakuja ukapalilia, unapata ile mahindi inaanza kunawiri, unapata hiyo mahindi inakuwa na afya nzuri. Sasa neno la Mungu linafananishwa na mbegu. Wakati ambapo unaanza kulifuatilia lile neno, wakati ambapo unazidi kulifuatilia, ndio hiyo giza ambayo ilikuwa imejaa ndani yako, yale mambo mabaya ambayo yalikuwa yamejaa ndani yako, mwangaza inaanza kutokea katika maisha yako, kwa maana unafuatilia lile neno. Ukishatolea mahindi magugu, unapata mahindi yanaanza kunawiri, yananawiri. Wakati ambapo unafuatilia zaidi na zaidi, ndio ile giza linatoka ndani yako na nuru ya Mungu inakuja ndani yako. Unaona, unahisi kutenda mambo ya Mungu, unaanza kuona, unatamani usome Biblia, kwa sababu yale mambo mapotovu, ulevi, nini, uzinzi, unaanza kutoka moja baada ya ingine. Ndio utapata mtu huyo, sio lazima mchungaji aje mbele aseme ninawahubiria, toeni pesa fulani, toeni mchango. Mtu huyo huwa anaguzwa, roho inamwambianga nenda ukasaidie mchungaji, mchungaji ako na hili. Sio mchungaji aje akwambie toa pesa fulani, Mungu ameniambia mwenyewe, kwa sababu lile neno wakati ambapo ulimhubiria mtu huyo na hilo neno akalifanyia kazi, ndio hilo neno linaenda linazaa matunda. Ndio anasema wacha niende nikapatie mchungaji, ama niende nikapatie babangu wa kiroho hii kitu fulani, Mungu ameniagiza. Neno la Mungu ni taa. Wakati ambapo unasoma Biblia zaidi na zaidi, ndio nguvu za giza zinapata kutoroka juu ya maisha yako. Jiulize, kwa nini shetani huwa hataki sana mtu asome Biblia ama akae kusikiliza mambo ya Mungu? Kwa sababu unaweza pata wengine hata wakisikia tu mahubiri ama mhubiri anahubiri neno la Mungu, unaona anaudhika, ana scroll, anaenda. Mwingine ukiweka nyimbo za gospel unasikia roho inoma. Kwa nini shetani atakange aone mtu akisoma Biblia? Kwa sababu anajua wakati ambapo unasoma Biblia utaanza kupata nuru. Wakati ambapo utasoma Biblia, utasoma hilo neno la Mungu, utaanza kuona njia za mwovu shetani, na utajua kila mbinu ambazo za kumshinda mwovu shetani. Ndio just why unaona shetani hataki upate kusoma Biblia, hataki usome Biblia, kwa sababu anajua utamshinda, kwa maana utasoma neno lake, utasoma neno la Mungu, ni utamshinda katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu nimeifananishwa na mbegu ili ukapate kuelewa. Ukisoma neno la Mungu ama ukihubiriwa neno la Mungu, ukifuatilia, ndio nuru inaanza kuonekana katika maisha yako. Usiogope, mtafute Mungu katika hali na gamu. Haijalishi utapigwa vita vya aina gani, haijalishi watakusema mangapi, lakini wewe mkimbilie Mungu, kwa maana Mungu yeye haezi akakuacha. Wewe unaweza muacha Mungu, lakini Mungu anasimama na wewe. Usiogope, kwa maana anasema niiteni nami nitaitika, nami nitashuka kuonyesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Usiogope ndugu, usiogope dada, mtafute Mungu na utaona uzima wa milele. Mungu akapate kukubariki sana. Ninaitwa Mwalimu wa Biblia. Facebook utanipata kama Mwalimu wa Biblia, na YouTube ukisearch elimu bora ya Biblia utapata mafunzo ya Mwenyezi Mungu.